Šta bi sada? To sam, slučajno sam to dirnuo, znaš, vidim da si to još upa slučajno. Sa ovim mišom došao gore u ćošak, jer sam ono zeleno malo pritisnio. Dobro. Odmah sam isključio, nema veze, ja sam znao da se javiti. Može, ajde, čujem se. Meni se čini da sam ja sada u opasnosti, znaš. Da. Jer ovaj tu preko, on sve gleda i vidi. Kekić, a? Ja. Ja se ne bojim toliko, znaš, jer onaj ko stupi meni u dvorište, taj izaći neće. Da. Moja kap je uvijek zatvorena. Da. Ako neko nasilno hoće da uđe unutra, ja ga skinem odmah. A ti znaš da se on predstavio u javnosti ko, evo, on je bio neki udbaš, ali on je se ispričao, ovome veselici, I on je, a prije toga je srao, znaš, protiv Perkovića, imao neku emisiju, kuž. A sad kao, i on ne napravio sebi jedan imidž, znaš, da ga kao tu ljudi respektiraju, viš kako je on to bio, on sam to, a naslo i nalago, razumiješ, i samo da se može tako predstaviti, a onda dalje da gleda i da za svakog živog radi, jer tako on ima tu moć, razumiješ, kako on to sve ima, njemu ništa ne fali, razumiješ. Nije, on je vrlo inteligentan, znaš ti to? Da. Ja ne znam da li si to prokužio, stvarno je inteligentan. Da. Ali samo to je jedno veliki pas, to je čovjek. Njemu čovjeka ubiti, to je isto kao da je mrava zgazio. Da. Koliko je to on oružja prodao i na tome je postao bogat u pičku materiju. On ima nekoliko kuća, nekoliko restorana, šta ja nešto što tu nema jebate. Njegova je pola duga resa. Da. Pa dobro, mislim, šta tebe briga, razumiješ, šta ti nisi, šta mislim, on sad imamo tebi, mislim, ti nisi, ako se on s tim Čutkovićem ganja, kakve ti veze s time imaš sada? Ja sam s tobom kontaktirao sasvim vezano za nešto drugo, razumiješ, nema veze. Mi smo gledali samo oko toga jadnoga Milana Levara. Da. Meni je njega žao, ja sam bio s njim stvarno prijatelj. On je dolazio, svake sedmice je bio kod mene ponekada 2 puta. Da. Ja. I žao mi je tog čovjeka, jednostavno, jebate. Ja ne znam jesi ti čuo za onoga Miru Barišića. Znam. Ja imam nisam od njega neke podatke, jebate, to su takvi zločinci ovdje u pizdu maternu. Ja imam to sve tu, jebate, Bog, ja moram to negdje sakriti. A ne znam, stvarno. Ja ću ti se javiti kad budem dolazio sljedeći puta, ali kažem, isto to moramo... Ko zna kad ćeš ti doći? A nemoj jebe ga, ali kad ti uvijek zoveš tog luđaka Kekića i vidiš on... Pa ne zove ga, ja sam... Ne zove njega, ja sam njega samo slučajno nazvao. Slučajno, znam kao i tebe sada ovako jebate Bog. I onda se on javio pa smo onda pitali, onda sam ga ja pitao, je li došao Željko? Ne, ti si u Švicarskoj. Onda sam ja rekao, meni se čini da je on tu. To sam mu rekao. Da. Ja. Onda je, jebi ga, šta ja znam, pa sam onda posumnjao, jebi ga, može se s njim ti u kontaktu. Ja nisam, brate. Ja sam ti rekao da on mene špijunira, ali ja ne znam preko kojeg imena, razumiješ? Preko mene sigurno ne. Ne preko tebe, nego na fejsu pod nekim lažnim imenom, on ili njegova žena, ali ja zato onda ni ne objavljujem gdje sam točno, razumiješ? Ja kad sam tebe nazvao, ja sam ti rekao gdje sam, vidio si gdje sam, jebi ga, preko Skype-a, ili kad si me zvao u Švicarsku. A ja preko fejsa znam da mene ti razne ubojice špijuniraju i ja onda ne objavljujem točno te lokacije gdje sam i da se ne dogodi. Nemoj davati ni moj broj telefona i nemoj, goni u pičku metar. Mi dva, ako se možemo sastati ovako preko Skype-a ili preko Fejsa, možemo dati jedan drugome mig i onda idemo na Skype. Da. A ja bi ipak gledao tvoj broj telefona da imam, kad idem u Njemačku, da te mogu tamo nazvati. Dobro, evo sad ću ti dati moj broj telefona. Ti misliš da sad je tebi veća frka
od ovoga Kekića zbog tog svjedočenja, što sam ti rekao, vezano za ove pretnje, Oreškovićeve, ili to što Kekić ima taj neki obračun sa tim Čutkovićem? Taj Čutković, on je njega stvarno prevario. Ko, Kekić, Čutković? Ja, on je Premožak, Branko Premožak. On je njega za 800.000 eura, ne eura, nego maraka prevarili. Da. Sekundu. Oni su kupili, sad ja znam, kupio je onda u radio mrežnicu, pa onda je kupio Roganec i onda ima tamo, šta ja znam koliko toga ima, pičku mater, to je sve njegovo jebate. Da. A otkuda njemu tolike pare? Onda ima kuće na moru, šta ja znam. Ima tu jebate, ja ne znam da se vidio, ima isto tako i ono za kupanje, onaj bazen i to šta ja. Čekaj sekundu, samo malo. Čuj, ja nisam baš tako s njim neki prijatelj. Samo eto, on se tako meni uvukao u guzicu, što je bilo već davno. I onda ja ga nisam htio nekako odbaciti. I onda je, nekako je dozvao, pa jebi mu mater. A dobro, ti si meni zadnji puta rekao kad sam ja tebe zvao da je on nešto rekao da je da je on na strani Karamarka, da sam ja što izmišljio. Ja to ne znam, samo sam vidio da on to nekako o Karamarku, njemu ima dobro, znaš, onda onda sam primijetio na njegovom govoru da je on s njim u kontaktu. Ja ne znam sa ovim Brankom Škrtićem, jesi li ti dobar ili nisi? Ma kakvi dobar, on ti je isto povezan sa tom braćom Orešković i s Karamarkom. Ja sam bio s njime dobar, jer on je meni rekao da će on, da je bio tamo isto nešto u Sisu i da će mi ispričat koješta o Ma kurac je bio u Sisu, on nije bio nikada u Sisu, on laže je bio. Da će mi ispričat koješta o Perkoviću, kad Perković kao ode u ovaj vrag. Evo ti ovako broj, hoćeš zapisat. Čekaj da nađe najprije tvoje ime ovdje, čekaj. Da ti pošaljem preko Skype-a, pa... Nemoj ništa preko Skype-a. Da. Ja, jebi mate taj Smiljana Reljić, on je mene već ovdje nišan bio, znaš. Ma znam. Nisam ti to pričao, jebi. Da. Oni mene ovdje mogu skrniti kad god hoće, znaš, isto ovdje iz brda, iz šume. Da. Samo ja vrlo rijetko izlazim napolje, ako izađem onda sam samo nakratko tu. Da. Ja. Šta sam ti htio reći? Ma da, što se ti, kažem ti, neću govoriti o detaljima, ali ja sam s policijom razgovarao, ja sam predao onaj razgovor naš i rekao sam im da si ti u Hrvatskoj, kažem ti, pitali su me adresu, ja sam rekao da sam... Je to Karlovačka policija ili Zagrebačka? Zagrebačka odjel za krvne delikte, kužiš. I oni su to sve zaprimili i počeli su sa tim izvidima. Ja sam rekao da je to zbog toga i da imam tvoju suglasnost za to, za snimanje i za da je njih obavijestim, tako smo razgovarali i rekao, čovjek je bez veze su počeli napadati, rekao, njega nema nikakve veze s tim Robertom Zagajskim. Ne znam je. Da, i rekao, napadaju njega sada i non stop, onda sam priložio gdje su te i prije napadali, kao sve to Marko Erceg kriv, i da sam ja da si ti... Onaj Bil, kako se zvao, onaj jevanke, imate, on je umro. Pa eto vidiš, svaki uvijek se javi neki taki idiot, pa i taj Škrtić isto, kužiš. On je isto iz te ekipe, on samo, ali on posvađan s Kekićem, to je dobro, jer se ne može s Kekićem smisliti, ali inače, znaš, svi su ti oni, samo da zeznu nekog drugog, skloni su, špionirat svega i svakoga, kužiš.
kužiš. Taj Škrtić je radio za Britance na traženju Gotovine, jer mu je visila isto optužnica neka za ratni zločin, za paljenje kuće i tak dalje. A onda poslije on ti glumi velikog ustašu i pozdravlja sad dom spremni i vamo tamo, ajde izbacili su ga, nije više tamo predsjednik HDZ-a, stari grad, ali bio jedno vrijeme, sliko se s Karamarkom, i sa sadašnjim županom Damirom Jelićem. Onda poslije kad je Perković ošao, meni je pričao kako je Perković kriv za smrt nekog zmije, znaš, to je i Kekić govorio, neki zmija, neki agent Sisak, kao je govorio da taj se čuvao neko Perkovićevo zlato u Italiji, pa su ga onda ubili, pa ne znam, svašta. Ali na kraju kad sam rekao, dobro, onda daj, ispričaj to intervju, evo sad Perković je otišao u Minhen, a neće znaš, kragu, I onda je počeo isto protiv mene, i onda je protiv mene i tamo isto u kombinaciji s ovima koji su me napravili i sad. Tako da je to, kažem ja, meni je drago što si se ti meni javio, što si rekao da si sad zabrinut, mislim, nije mi drago što si zabrinut za vlastitu sigurnost, ali drago mi je da si mi to rekao, razumiješ, i da mogu nešto isto poduzeti, naš, povodom toga, kužiš. Ja, sigurno, ma to su ti lopovi, to će sve ugoditi, ovako nešto se zove. Ma Jelić i Delić. Delić je zamjenik gradonačelnika, a Jelić je, Damir Jelić je bio gradonačelnik, a sad je župan, brate. On je s Karamarkom prijatelj je sa Tomom Medvedom i sa tim Cindrićem koji si spominjao da je uključen u ubojstvo Levara. On je s njima prijatelj, jer taj Cindrić i radi sad kao pomoćnik ministra branitelja. Oni su svi tamo od Cetingrada. Jer si mi spomenuo zadnji puta za Cindrića da je bio šef specijalne policije u Gospiću i da je oko Levara to organizirao. On je bio kod Mesića u njegovoj pratnji, šta ja da... To nisam znao, to mi je rekao jedan čovjek, ali to nisam vjerovao da je bio i kod Mesića poslije. Da, bili su oni ovdje zajedno kod mene. Cindrića? Ja, on je bio sa Cindrića ovdje kod mene. Mesić? O jebote. On je dolazio, svaka sedmica je bio kod mene, sa Krivoćem Tuđman. Ma dobro, Mesić, što si mi pričao, nisam znao da je Cindrić dolazio s njim. On je bio u njegovoj obrani, u njegovom osiguranju, kad je on bio, on je dolazio ovdje kod mene kao predsjednik Hrvatske države. A čekaj, Miroslav Cindrić. Ne znam kako se zove. Samo znam Cindrić, njegov prezime, to. Ali čekaj, znaš, poslije si čuo da je taj bio tamo u organizaciji ubojstva Levara i misliš da je to taj isti čovjek? Ne, ja to isti taj čovjek, ja. Jer ona je, on je iz Slunja tamo. Da, Cetingrada, Slunja, da. On je prenio i to naređenje da ubiju iz Zagreba, prenio je to, jer to je naredio Markač i, čekaj, koji još Markač i Norac. Ne, Tihomir Orešković. Markač i Tihomir Orešković, oni su to naredili. Da. Mene je to sad malo stvarno zabrinjava, znaš. Da. A ništa je, Marko, ja ću sad stvarno poduzeti preko svojih veza i ovamo i preko javnosti da se malo pripazi na tebe, razumiješ, jer velim ti ja i onda je mene to je onda, ti nisi shvatio odmah zato što nisi znao šta ja radim sada, razumiješ. A nisam, ja ti znam da si bio prije zaštićen, to ti znaš, u Fulaku. Ja, Marko, kažem ti, ja sam ti rekao i zadnji put i predzadnji, ja snimam razgovor upravo zato da
se ne ponovi nešto kao što se ponovilo sa Levarom. Jer rekao sam ti, sve mi je to tako, ista ekipa, razumiješ? To su umite Bog te, evo. Da. Zato ja hoću da ovo prodam. I ako procijenim da je velika opasnost, ja mogu objaviti i razumiješ i mogu upozoriti nadležne i moraju nešto poduzeti, moraju ih pohapsiti. I velim ti, ja sam već tu prijavio danas jednog u Švicarskoj koje su oni angažirali protiv mene. Radi u švicarskoj vojsci, neki Hećimović, tamo iz Perušića. I prijetio se. Ja sam odmah to poslao prijavu Švicarskoj. Sigurno to je dobio njegovo švicarsko državljanstvo. Je, da. I radi u Schaffhausenu u vojsci švicarskoj. I objavljuje ono NDH gluposti, slika se sa Tihomirom Oreškovićem i onda mu ona Ivica koji je bio u Sisu kao na mene da napada da sam ja u Švicarskoj isto i da on meni pokaže šta treba. Ja to sve prijavio, ja ga prvo upozorio, ovo sam ti poslao da ću, i sve prijavio švicarskoj policiji i tajnoj službi, razumiješ, i da ga izbace iz vojske i protjeraju. Velim ti, nema to druge, ja ne mogu, razumiješ, meni je žao što se moram na taj način time baviti, ali ja sam ti rekao, razumiješ, mislim, to je zbog naše sigurnosti, A da. Pa Branko Škrtić je isto pričao o ubojstvu Levara, to je pričao Frančiškoviću i o Cindriću i ovo i ono, a onda kasnije kad je trebao to negdje potvrditi, onda nije htio, razumiješ. Reci meni, kako Branko Škrtić stoji sa Željkom sada, oni su se svadili. Da, oni su se svadili, ali znaš što su ti kriminalci, oni uvijek... Oni se uvijek nađu, da. Uvijek se nađu ako imaju zajedničkog neprijatelja, razumiješ. Zato se kloni njega isto, razumiješ. Da. Ništa, kažem ti, ja moram i sad... Ako mene ta policija nazove i dođu ovdje kod mene, dobro su došli, ja ću njima dati ovo što imam. Ja imam kopiju, znaš, imam to i ovdje unutra, ja sam to isto prepisao, da imam original. Ja imam original, samo je original još malo izblijedio, znaš, onda kada izblijedi, onda otišao u kurac. Da je izgubljen. Ne, ja sam to primijetio na Željku, da je on nekako uzeo ostojanje od mene i... ne, Kekić ne Željko, kurac, on se zove. Ma da, isto se zove Željko, pa ali onda ja pobrkam kad ima Željka, sad ja sam Željko, pa onda... Ima i to, i moj je zet isto Željko. Da, Kekić je uzeo odstojanje sad, veliš, Ja. Da, pa ti je to sumnjivo, da. Jučer sam ja bio isto i kod i kod Pavla Miljavca i danas sam bio kod njega. Ja vidim da se i on ohladio, jer oni i Miljavac, oni su prijatelji, znaš. Da. I ja sam ono što sam ja imao, ja sam to dao Miljavcu. On je to kopirao za sebe. A ja sam to tebi htio dati jednu kopiju, tako da znaš. Ja sam to tebi htio dati, jer ako ti to dadeš negdje onda će oni znati da sam ti ja to dao. Pa dobro, evo sad može mi dati Miljavac. Mogu reći da mi je dao Miljavac. Ne, ja ću njima policiji dati to. Ali Miljavac je to napravio kopiju, znaš. Da. Ali Miljavac je možda to već pokazao Željku. Možda on njemu već to pokazao, znaš. Da. Da, pa je, pa Miljavac je tamo skočio za Ivana Bobetka kad su ga privodili i tako dalje, sad nedavno se sjećaš što on je odmah skočio za njega, a Bobetko nije uopće general, a u generalskom zboru, Ivan Bobetko. A to je od Bobetka sin, Da, njega su ispitivali za zločine u Sisku, da. Jebi ga, ne znam, goni u pičku maternu to... Mene to malo, stvarno me malo to, ne da me ustrašilo, ja se ne bojim.
Ja Marko, kažem ti, ono, moramo ništa... Ja moram se bojati, jebi ga, tu mi je žena, ona je Njemica, to, znaš, ali moj je sin, on je odvjetnik tamo, oni to sve znaju, pa da bi oni imali neprilika. A ja ću to prijaviti ipak policiji, znaš. Da. Ja ću to njima prijaviti. Da. Ili reći, jebi ga, ja sam od Nobila, Antona Nobila, sa njegovim ocom, ja sam bio prijatelj i on mi je stvarno, kad sam izašao sa Golog otoka, on je meni jako mnogo pomogao, taj čovjek. Znači, onda sam jebi ga, pošto je on njegov sin, ja sam s njim ostao u kontaktu isto kao i sa bracom od Jože Boljkovca sinom. On je u stvari, on se zove, njemu je pravo ime Jugoslav. To ti znaš. Jebi ga, evo mi razgovaramo ovako kao da smo braća, imamo povjerenje jedno u drugu. Ja imam u tebe stvarno povjerenje i ja se osjećam tvojim prijateljem. Ja kad nešto rečem da si ti pametan i šta ja znam, njima to nije drago. Jer meni je već Kekić nekoliko puta rekao da si budala, da si lud, da ti nisi odmah u glavi. Njemu kažem, pa nije istina to, jebate Bog, ja sam to primijetio. Ali to isto govori Karamarko i braća Orešković. To došlo od njega, od Karamarka i braća Orešković. Pa da. Ja. Samo oni se mene još uvijek boje jer oni znaju da sam ja u kontaktu bio sa BND-om, a oni sada misle da nisam. A ja sam uvijek imao kontakt kad si jedan put policajac, ostaneš uvijek i oni koji su prije radili i ovi koji su sada. To su ljudi koji ostaju uvijek u kontaktu. Imaš ti ljudi koji sam ja kad sam bio radio tamo u Udbi kao radiotelegrafista, ima još 2 ili 3 koji su živi mojih godina. A drugi svi pobili, pokrepali, jevate Bog. To su ostali nas 2-3, a bilo nas je u Karlovcu oko 100 ljudi onda. Ma dobro, i to je tebi najbolja zaštita i kažem ti ja koliko god te oni, jer ja sam ti rekao, ja sam ti otvoren. Ja sam rekao i onda, i sada ja, Marko, snimam, ja za zlu ne trebalo i razumiješ tako da neće biti ko sa Levarom, razumiješ da je onda, i sada nije ta situacija, samo mi ne smijemo ništa prepustiti slučaju. Ali nije, znaš. Zato mi je bilo nekako, zato ja upravo, jer sam to primijetio da je nešto okolo naokolo hladno. Ja sam posumnjao i u tebe, onda sam rekao, jebate Bog, ne idi danas, razgovara najprije. Ti ako imaš sada neke ljude tamo, ovi s kojim sam ja isto imao posla, onda im možeš slobodno to reći da sam ja malo u nekoj gužvi i to ti već znaš što ćeš reći. Da. Ne, ja sam spreman, kažem ti, i objavi da je tebi frka, kužiš, i upoznati ove naše i Norberta i... Norbert, ja njega dobro znam, on je bio ovdje kod mene i upoznao i Boljkovca. Da. Ja sam bio kod njega isto. Da. U Austriji. Da. Kažem. Tamo sam ja bio sa ovim predsjednikom njemačkog Bundestaga. Ja sam bio tamo kod njega i sa sekretarom, sa ovim Tirzavom, Wolfgang Tirzavom, znaš. Ja poznam to, ja sam bio isto prijatelj od Willy Brandta, ja sam bio s njim i oni su još reagirali da mi se pušti iz zatvora iz Golog otoka i to ali kurat. Ovi me su htjeli pustiti, tako sam ja moje otvrdio 3 godine tamo. Dobro, ako bi neko shvatio, reci. A ništa, rekao, idem nešto raditi i idem vidjeti šta ću sad, sa tom tvojom isto brigom. Pozdravi Filipa, Fedor Filipa, kako ga vidiš, s njim si u kontaktu? Da. Jesi u kontaktu, jesi još uvijek s njim u kontaktu? Da. To je jedan fini dečko, ja ne znam, imao sam ja još neka Austrijance koji su dolazili i pravili su neki film sa Boljkovcem tu. Da. A ja isto sam ti pišem ovdje svašta na Facebooku, znaš.
Pa, a to te nije dobro, jebi ga isto. Dobro, Marko. To te da izbrišem. Ma, dobro, baš te briga polako. Čekaj sada, vidit ću. Ništa, ajde, čućemo se. Ja, dobro, Željko, ajde, Ajde, živio mi Bog.